Iya, semakin ala tuh hai. Nangis kenal ini juga pendakinya gitu. Ya boleh. Nah, bos. Sangat-sangat dingin, boy. Trek ke mana ya tadi? Boberhood. Hui. Nah, kita menuju jalan normal aja ya, jangan terjal. Nah, untuk maaf kalau misalnya ada ini ya suara gemuruh kayak gitu. Ini anginnya kenceng banget coy di sini coy. Oh, kelihatan daun-daun aja noh. Nah, untuk aksesnya sendiri ini udah ada jalurnya ya guys. Udah menuju ke tempat-tempatnya lah ini mah. Nah, ini pemandangannya bos. Dari setengah perjalanan ya, lumayan udah kelihatan tangkal-tangkal. Guys, baru setengah jalan, lumayan mantap. Kita ngomong ngambek lagi. Bos, bos, Loh bos, mantap bos ya mah. Bos, mantap. Oh bos. udah segi capek dia ingin tuh kuat. Hah? Capek, capek. Aduh. Ada wing. Malai. Pemandangan. Ya, boy. Oh, oke kemana? Ada sini. Lihat lah. Nah, dan ini kondisi Boberhood ya. Saeutik rada jarblog kondisinya. Di dia bisa sih sebenarnya mah, tapi lompat 2B sih karena mah di dia sih. Nah, camping di Pondok Saladah aja ya guys. Menuju Pondok Saladah ya. Ini guys jalanannya. Nah, untuk jalanannya seperti ini guys ya. Jika biasa kayak gimana tadi ya Maya. Jadi udah ada jalurnya. Tapi dari kita tadi orang iya anu pas-pasan teh anu pendakinya tas camping. Orang ngomong sorangan iya lah. Budak mah parokus we. Jika di lemur ya jalanan lagi ya ke kebun ya. Pondok Saladah sampai Tadinya meren. Mas foto dengan ada bisa alisnya ya. Non. Tertawalah bernyanyi dan bercerita di depan api unggun bersama sahabat. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it, it's
And if you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim, yeah. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. Nah, kita sekarang menuju ke hutan mati, cowok. Nah, ini tempatnya tempat bunga edelweiss ya. Bunga yang tidak boleh dipetik ya. Oke. Hutan mati kita, dan ini jalur coy. Tapi udah itu. Udah liburan. Nah, ini menuju hutan mati. Untuk kondisinya seperti ini, terlihatlah kabut masih tebal ya, sekitaran kita jam 10 nih, kabutnya masih tebal ya. Hutan mati bos. Bos, Mantap. gimana nih? Alhamdulillah. Terbeak ya guys, baterainya. Anjay. Bos, ada jembatan, bos. Hey guys. Mantap. Good. Huhuy. Mantap. Meski jam ini. Beak baterainya ya mah. Hah? Sebeak baterainya 2 anak ya. Gimana coy perjalanan? Terus sekarang ini si Ami ngegerok nyata Linggasari. Linggasari. Parah. Tadi ketemu Saka outdoor. Camping halusnya, camping. Oh. Kan meureun toilet kumaha?